Telah terjadi laka di Kuala Makmur, tepatnya di dekat kantor Satifik Negaraya. Nyo bi hantar kala nyo kejadian bekas dua meter. Apa ni? Rumah. Tupik dua meter. Ya bi hantar kala kala nyo kejadian. Oh, panena pegat lama. Lẹ nhục cứ có hắn này cái nó con này về hắn này bợ con này à ô nó gì đây mà em hai đua cơ Nó muốn là đồng quả liệu cũng bao nào đâu này. Đá đâu đâu. Này giá thì nó em nè. Đây à. Đây à nhà. Thì được được. Anh có đem thì. Em ba mất rồi. Api empaknya lembut. Anh bapak mau motor dah. Banyakkan papi. Dia nak share baju nombor ini. Oh, matu puli motor. Arah dari dia. Arah dari dia kan? Ha? Dari dia empat poi. Nyo. Dari no. dari belah dia kena belah no apa? Kamu ini duduk dengan jepi. Pada belok sana. Dia dah boleh ah. Rumah sakit. Rumah sakit. Rumah sakit dulu tuh. Aduh. Dia Honda ada ni dia rumah sakit tu.